Inzobere mu ndwara z'ibyorezo zirasanga kuba bimwe mu bihugu byo mu karere bitarafata ingamba zihamye zo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 ari imbogamizi ikomeye ku nzira iganisha ku iherezo rya gahunda ya Guma mu Rugo. Hanyuma kandi Banki Nkuru y'u Rwanda yo yagabanije inyungu ku nguzanyo y'amabanki yigenga igera kuri 4.9%. Turaza kwerekeza hanze y'u Rwanda, turaza kubabwira ko igihugu cya Madagascar cyahaye Guinée Equatoriale impano y'umuti n'umuti bise Covid Organics wakozwe n'abanyamadagascar bizera ko uyu muti uvura iyi ndwara. Perezida wa Nigeria Bwana Muhammadu Buhari yashyikirije Sena urutonde rw'abayobozi 37 yashyize mu myanya barimo mumaze amezi 2 apfuye, ariko Perezida Buhari ntabwo yari abizi. Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye Reuters ko Ubushinwa burimo kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo atazongera gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ingingo hayowe na Ferdinand Imana ndavuga makuru turagaruka mu kanya gato cyane tuyarambuye.